Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki ya mbere Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Turagarutse nanone muri studio aho tubazaniye amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota, haba muri mu bice bitandukanye. Rero ndabasuje bari mu Burundi, haba kuri Uganda, haba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi mu myanya igiye itandukanye, ntabwo twigeze tubibagirwa. Nayo mpamvu rero mu by'ukuri genda abwira abantu benshi umunsi kundi kabisa mudukurikirana mutarakanda subscribe ko mwabasha kubikora kugira ngo turusheho kugenda tubana. Wamaze kubikora bravo. Ngiye kwinjira rero mu makuru agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza amagingo yangaya ntabatindiye. Ni inkuru rero itari nziza, ni inkuru mu by'ukuri y'incamugongo ku barwanyi ba AFC 23 kubera yuko uyu mutwe umaze kuba washegeshwa ku buryo budasanzwe n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Buriya baravuga ngo mu by'ukuri ko wabura umuntu ntabwo bari ibintu byoroshye, ariko iyo birenze umwe bikarenga babiri bikarenga batatu biba byamaze kuba byaba inkuru mbi cyane, cyangwa se byamaze kuba byaba inkuru y'inca mugongo. Ni nako bimeze rero, cyangwa se niko bigendekeye abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23 bitewe n'amakuru mfite hano imbere kuri tableau yanjye. Nimo kureba nyine uko byifashe, ndabona ko ari ishavu n'agahinda ko barwanyi ba AFC 23. Ni ibintu byatangiye kugaragara mu minsi yashize, cyangwa se byagiye binugwanugwa, ariko mu by'ukuri kuri inshuro kuri uyu munsi wa none, kuri uyu wa gatanu kabisa, ubwo twitegura kwinjira mu minsi ya weekend, ni inkuru yamaze kuba mu by'ukuri yaba impamu cyangwa se yamaze kuba yaba kimomo. Bati nibo batarwaye bararembye, abandi bati n'ubundi bamaze kuba bakwitaba Imana. Abana bagera kuri 4 bo mu mutwe witwaje intwaro wa M23, no kuvuga ngo kugeza kuri ubu ngubu aba ntibakiri kugaragara, abe mu birori bya AFC 23. Mu by'ukuri abe mu birori ibyo ari byo byose, abi byiza cyangwa ibibi, abi byiza cyangwa ibibi, aba ntabwo bakirimo kuba bagaragara kabisa hano muri ino myanya ya AFC 23 mu bice bigiye bitandukanye, aho bigenda biba abe Rucuru, Masisi, Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi hose, yewe no kugera mu mujyi wa Goma ntago wakwigera ubaca iryera. Ari nayo mpamvu benshi batangiye kuvuga bati iyi ni shavu, aka nagahinda gakomeye, iyi ni inkuru mubabaro kuri AFC 23. Abo ni bande barimo kuvugwa rero ahangaha wumva batangiye gutuma abenshi bavuga bati AFC 23 irimo iragenda irindimuka uko bwije nuko bukeye. Totalement benshi byamaze kwemezwa ko bitabye n'Imana, ariko kandi hari n'abandi biyongereyeho. Ariko uyu mutwe wa 23 girucya urumagihwa uraceceka, mu by'ukuri uruma uhuha, ariko buriya hari ikintu wahisha n'icyo utahisha. Ntabwo watwika inzu ngo wishe umwotsi, jamais, ntabwo bishoboka. Ntabwo watwika inzu rwose ngo uhishe umwotsi. Uko byagenda kose umwotsi urazamuka niyo wamuke, ariko abantu bakagira iki bakawubona. Ibyo rero nibyo biri kuba kuri iyi nshuro ku barwanyi ba AFC 23 mu bice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda bakoreramo inama. Reka nkubwire rero ko kuri ubu ngubu nta kindi turimo kugarukaho, nuko abagera kuri 4 mu mutwe wa AFC 23 byamaze kwemezwa ko batakirimo kubarizwa mu mwuka w'abazima, rwose batakirimo kubarizwa mu mwuka w'abazima. Ariko mu by'ukuri abangiye kuba nabagarukaho ni ku ruhande rwa M23. Ndaza no kugaruka kubiri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho byemejwe rwose ko ubita General Patro Kabila Rukokoma, uyu mugabo nawe rwose ndabona ibyo bitifashe neza. Turabireba rero ni mu mujyi wa Uvira, amakuru ari guturukayo, turareba ibiri kuvugwa kuri iyo ngingo. Kandi nanone unyemerere tuze kukwitira Inyangezi turebe uko bimeze. Ni muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Hari kuvugwa rero ko hari kugezwa ibikoresho ndetse n'abasirikare kilometero 50 werekeza Bukavu. Haravugwa iki? Aya makuru nayo unyemerere mu by'ukuri sinze gutambuka ntayakugejeje cyangwa se nakubwiye uko byifashe. Ntabwo nazo gusohoka muri studio nakubwiye ibijyanye n'ibihano byafatiwe Joseph Kabila.
Joseph Kabila, ndetse bivuga ko harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Rero ibi bihano bigomba kuba byageraho, bafite aho bahuriye cyangwa se basanzwe bakorana umunsi ku wundi mw'abantu mwe na AFC 23. Ibyo rero ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho, kubera ko kugeza kuri uyu munota andi makuru mbafitiye, hari makuru mbafitiye kabisa, ariko ayo makuru niyo ngiye kuba naheraho. Uwa mbere no bita Bernard Mahesh Byamungu. Uyu mugabo bivugwa ko yiciwe muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Nzibira, aho imirwano yari ikomeye cyane ubwo mu mwaka washize 2025 imirwano yari ikomeye muri utwo duce. Siwe gusa, kuko kuri ubu biravuga ko uwa mbere Wiringoma we byamaze kwemezwa kabisa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barabyemeza ko icyo gikorwa cyabashije gukorwa, drone yimurira Rubaya tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu. Undi uri kuvugwa we nawe bidashidikana, no bita Colonel Iman Inzenze, uyu Lieutenant Colonel hafa. Uyu nguyu nawe rwose ntabwo bishidikanwaho, Iman Inzenze. Abo ni babiri. Undi rero ni Bernard Mahesh Byamungu. Uyu mugabo nawe amakuru akaba yemeza ko ubwo aheruka kugaragara, yagaragaye niba ari mu kwezi kwa mbere mu mujyi wa Uvira, ubwo imirwano yari ikomeye cyane, abasore bagenda birukanwamo. Uyu mugabo rero aheruka kugaragara ari kumwe na mugenzi we Wiringoma, bose uko ari babiri bakaba bivugwa ko bamaze kuba mu by'ukuri bakwicwa. Uwo ni wa gatatu, uwo ni umurwanyi wa gatatu wa AFC 23. Undi nuwo bita Gacheri Musanga. Uyu ni umuvandimwe wa Bahati Erasto Musanga. Ni murumuna wa Bahati Erasto Musanga. Biravugwa ko rero uyu nguyu Gacheri Musanga nawe atakiri kubarizwa nuko wabazima, keretse uwo bita Bernard Mahesh Byamungu, Gacheri Musanga babaye bafunzwe. Ariko amakuru atugeraho yatangiye guhuhizwa ndetse no kunurwanwa, avuga ko ntacyo abo basirikare bigeze bakora, ndetse n'icyo bari bakavuzweho. Ibyo rero abenshi bakabihoreraho bavuga ko ariyo mpamvu bakwemeza inkuru z'urupfu rwabo. Undi no bita Jimmy Nzamuye. Uyu mugabo nawe mu by'ukuri ubwo buntu wa gatanu biremezwa rero nawe ko atakirimo kubarizwa mu mwuka w'abazima, yamaze kuba mu by'ukuri yajya mu barwanyi ba AFC 23 bamaze kuba bakwicwa mw'abantu mwe mu bitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda bagaba mu bice bigiye bitandukanye. Abarwanyi bagera kuri 5 mu gihe kitageze ku myaka 2 ni abantu benshi cyane. N'umwaka ariko nkeka ko tuze, kuko abangaba abo bitari muri uyu mwaka wa 2026 ni mu mwaka wa 2025 hagati, guhera mu kwezi kwa gatanu gutyo kuzamura kwa gatandatu kwa karindwi. Bivuze ngo ni mu gihe kitageze ku mwaka abagera kuri 5 rurabariye mw'abantu mwe. Aba bagabo amakuru ashingirwaho bivugwa ko kuva icyo gihe ubwo buri umwe yagendaga bitangazwa ko bamurashe, ntago kuva icyo gihe barongera kugaragara. Nkuko natangiye mbibabwira, abe mu birori, abe mu biki, ntago aba bongeye kugaragara mu ruhame. Ari nayo makuru ashingirwaho bavuga bati abangaba ibyabo byamaze kurangira, nubwo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Nubwo ntawe utwika inzu rwose ngo ahishe umwotsi. Aba barwanyi ba AFC 23 bagize batya bakaruma gihwa, bakanga kubitangaza, bakabigira ubwiru, ariko ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Nimba abantu bavuga bati hari bimeze gutya na gutya, tangira ugende gake, kubera yuko mw'abantu mwe aya ni amakuru mu by'ukuri aba arimo kugenda avugwa, kandi buriya nibyo bavuga ngo akariho karavugwa. Nanone niba bakubwira ati nta nduru igira iki, nta nduru ivugira ubusa ku musozi, menya ko ari uko bimeze. Abo ngabo rero ngo ntabwo mu by'ukuri
byabashije kuba byabagendekera neza, ntabwo byabashije kuba byabagendekera neza rero muri iki gihe gito cyane. Urugamba ni urugamba, ntabwo ari ibintu byo kuba mu by'ukuri wakinamo, cyangwa se si imikino y'abana, niko bajya bavuga. Ntabwo ari imikino y'abana ku buryo wumva ko uzaza hano ku rugamba wowe ukaba wakwica abandi, wowe ntugire iki, wowe ntiwisangemo. Ubundi baravuga bati nujya ku rugamba siga ucukuye imva ebyiri. Iyo ushobora gushyiramo umwanzi wawe cyangwa se iyawe ubwawe ku giti cyawe, kubera ko urugamba ntabwo waba arimo kurasa amashaza. Abo ngabo rero bagera kuri 5 nkubwiye haraguru, mu by'ukuri bivugwa ko batakiri mu mwuka w'abazima. Ubwo mwabifuriza iruhuko ridashira, mwatangira kubasengera, mwavuga ati bari baratuzengereje. Ibyo ni uburenganzira bwanyu. Ngenda babwira amakuru, wewe mwayakoze icyo mushaka, kubera ko akariho karavugwa. Natangiye mbabwira nti nawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, bigomba kuvugwa byanze bikunze, kandi mukabimenya, kandi mukaba mwabimenya rero. Hanyuma mbere ko dusimbukira ku yandi makuru cyangwa se ku yindi ngingo, sabe abantu mudukurikirana, sabe abantu tubana umunsi ku wundi, mubashe kuba mwakanda subscribe cyangwa se s'abone. Ku batarabikora, bamaze kubikora sava bravo, like, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi nabyo turaza kubyakira muri comment, share. Mbibutsa ko mushana kuba mwajya muri groupe ya WhatsApp. Reka rero twinjire mu yandi makuru akomeye cyane. Kuri ubu ngubu hari cyitwa Force Auto Defense d'Apt Congolaise. Aba bari gushyira hanze amakuru, mw'abantu mwe, aba bari gukora akazi gakomeye cyane. Iri nicyo nakwita departement imwe mu zigize FARDC, bakomeje kugenda bashyira hanze amakuru akomeye cyane. Kuri ubu Uvira ngo hatanzwe impuruza ku bijyanye n'umutekano ku gitero gishobora kuba cyagabwe n'ihuriro ry'inyeshyamba, gishobora kuba cyagabwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse bavuga ko ngo uwo mutwe ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda muri ibyo bikorwa. Tariki 28 Mata 2026, umutwe witwa Force d'Auto Defense d'Apt Congolaise nibwo wasohoye itangazo ry'impuruza y'umutekano, aho riwira ko hashobora kuba igitero gishobora kugeragezwa cy'uro ry'imitwe yitwaje intwaro ikorana na M23. Nkuko iri tangazo ribivuga, amakuru ahari ngo agaragaza ko habaye kongera ingufu z'imitwe ya 23 Red Tabara na Twirwaneho ikorana n'ingabo z'u Rwanda mu duce twa Magunda, Ruminiko no mu bice byahoze birimo FARDC. Bivuga ko iyo mitwe iri kwishyira hamwe kugira ngo igabe ibitero mu bice bya Remera ndetse na Bijombo, aho ishaka gufungura inzira igana mu mujyi wa Uvira ndetse no mu tundi duce. Aya makuru nari naya breakinze, ariko noneho urumva ko bashyize hanze itangazo. FARDC navuga ko ari itsinda ryabo rishinzwe ubutasi, bashyize hanze itangazo rwose bavuga bati bimenye, mwitegure. Biravuga ko iyo mitwe iri kwishyira hamwe kugira ngo igabe ibitero mu bice bya Remera ndetse na Bijombo. Iyi FDCO ivuga ko abarwanyi ba VDP cyangwa se Volontaires pour la Défense de la Portée de la Patrie bari muri ibyo bice, bari kugerageza kubabuza gukomeza mu rwego rwo kurinda abaturage b'igihugu. Bari kugerageza gutangira kugira ngo ibyo bice bidakomeza kugaragaramo ubwiyongere bw'ingabo ndetse n'izi nyeshyamba nyine, kugira ngo batazagaba ibitero muri ibyo bice. Iri tangazo rinavuga ko intego y'iri huriro ari ugufata uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukora ubusahuzi n'ihohoterwa, ndetse ngo Red Tabara ifatanyije n'abayifasha nabo iri gufasha muri iminsi ngo bagamije no guhungabanya ubutegetsi bwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi dusanga tunabizi. FDCO ngo yagaragaje ko ibi bishobora guteza ibyago bikomeye ku mutekano w'abaturage bo muri ibyo bice, harimo n'abatuye mu mujyi wa Uvira, kuko ari nawo target cyangwa se Uvira ni nayo igambiriwe. Yibukije ko umudugudu wa Magunda uhereye muri teritwari ya Mwenga ku ntera kilometero hafi 60 uvuye Uvira,
kugeza kuri ubu ngubu ariho hari kugaragara ibyo bikorwa. Kubera iyo mpamvu ubuyobozi bwasabye FARDC wazanye ndetse n'ingabo z'u Burundi gukaza ubwirinzi no gukurikirana neza uko ibintu bihagaze, hagafatwa ingamba zo kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Abaturage basabwe gutuza, kugira amakenga ndetse no gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo iki kibazo bahangane nacyo neza. Ibyo rero kumva ko ni breaking news cyangwa se ni amakuru arimo aragenda asirikira. Ubwo mu minsi iri imbere mwitegure kumva umuriro ukomeye cyane muri bice bya Bijombo ndetse na Remera, ariko ibyo biraza gukorwa mu gihe kuko amakuru umva bayamenye mbere. Niharamuka habayeho kujenjeka nibwo ibyo bizaba, nihatabaho kujenjeka igitero kiratangirwa hakiri kare kabisa kiburizwemo. Kandi umva ko abasore bitwa Wazalendo bamaze gutangira gukora inshingano zabo kabisa. Volontaire pour la défense de la patrie, aba bamaze gutangira inshingano zabo zo gukurikirana nyine uburyo bwo kuneutraliza izo diploma militaire zirimo zirategura advance ya AFCM 23. Ngira ngo muri kubyumva kabisa. Hanyuma rero hari andi makuru amaze kuba yajya ahagaragara, ibintu uko mbona birimo birarushaho gukara mw'abantu mwe, ibintu uko birimo birarushaho gukara koko. Haravuga ko ngo hari systeme za mizayiro z'u Rwanda ngo zashyizweho bita inyangezi, aho FARDC isabwa gukaza ubwirinzi. Reka twumve ibiri kuvugwa nyangezi. Nk'uko bitangazwa na rezo sosiyo, amakuru aturuka kuri rezo sosiyo aravuga ko ngo ingabo z'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa bazo bo mu mutwe wa M23 ngo bakomeje gukomeza ibirindiro byabo inyangezi muri teritwari ya Warungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, aho bavuga ko banashyize mizayiro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihanitse. Gusa ingabo z'u Rwanda ntacyo zirasubiza kuri aya makuru, ndetse akenshi igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kivuga ko kidakorana na FC 23 ndetse n'ibyo bikorwa byabo bishobora kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo nta kuri kubirimo. Reka dukomeze n'amakuru. Iryo soko rivuga ko ngo bishobora kuba ari ibimenyetso by'ibanze by'igitero cyo kwisubiza Uvira ku nyeshyamba. Anyeshyamba zirimo kongera umubare w'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare ku mwanya wa Nyangezi uherereye Konera iri munsi ya kilometero 50 uvuye Bukavu. Urumva hamwe ni kilometero 60, ahandi ni kilometero 50. Umujyi ukomeye wa Kivu y'Amajyepfo ukomeje kugenzurwa n'inyeshyamba wa Bukavu. Bivuga kuri kwifashishwa mu gutegura bene ibyo bitero. Bivuga ko ibimenyetso by'igitero gishobora kugabwa ku mujyi wa Uvira bigenda birushaho kugaragara ndetse no kwiyongera ku bwinshi. Ari nayo mpamvu abenshi basaba ko FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abafatanya muri rusange batangira kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba hakiri kare byo gusenyura izo ngamba ziri gushyirwaho zo gutegura ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Uvira, bitaraba ngombwa ko Uvira igabwaho ibitero. Biravuga ko ibimenyetso by'igitero gishobora kugabwa ku mujyi wa Uvira bigenda birushaho no kuba byinshi. Hari kandi amakuru avuga ko imitwe y'ingabo zitandukanye yaturutse mu Rwanda imaze hafi icyumweru ishinze ibirindiro nyangezi, irimo abarwanyi bakomoka mu bihugu bitandukanye birimo Somalia, Uganda, Kenya, Ethiopia ndetse na Eritrea, bashobora kwifashishwa muri icyo gitero byihuse. Ngaho ni mu gihe kirenga icyumweru ngo inyeshyamba zakajije ibitero by'indege zitagira abapilote drones ku birindiro by'ingabo za leta mu misozi miremire ya Minembwe na Fizi. Ibitero byamaze guhitana abaturage. Abasesenguzi bavuga ko ngo ibi byose bishobora kuba ari intangiriro y'igitero gikomeye gishobora kugabwa ku mujyi wa Uvira, bityo bagasaba FARDC gukomeza kuba maso no gufata ingamba zihamye zo kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu hatabayeho kujenjeka. Ati kuko nibibeshya bakajenjeka baraba ari ugukina n'umuriro, fire ari ugukina n'umuriro kabisa, baraza kuba bakwisanga mu ihurizo rikomeye cyane. Ubwo rero FARDC kuri inshuro irasabwa kutajenjeka, kuko nibajenjeka murabyumva izi nyeshyamba ntabwo ziri kujenjeka, baraza kubasanga indani rwagati katikati mu mujyi wa Uvira. Ariko ndizera ko ubwo FDCO ndetse n'abandi bakomeje kugenda bashyira hanze ibijyanye n'aya makuru kabisa,
barimo baragerageza kugira icyo bakora. Hanyuma ku bijyanye na Joseph Kabila, uyu mugabo ari kuvugwaho amakuru akomeye cyane n'ibihano. Rero abatanga amakuru baravuga ko ngo kubera Joseph Kabila ibyo akurikiranweho yafatiwe ibihano, ndetse abatanga amakuru ku baranga ku bihano byafatiwe Kabila bashobora guhembwa niba amafaranga agera kuri miliyoni 1 y'amadolari. Nyuma yo gufatira ibihano wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibukije ko umuntu wese, yaba umunyamerika cyangwa umunyamahanga, urenga kuri ibyo bihano ashobora gukurikiranwa ndetse agahanishwa ibihano byo ku rwego rw'amategeko cyangwa amafaranga. Mu rwego rwo gushishikariza abantu gutanga amakuru ku barenga kuri ibyo bihano, Washington yashyize mu bikorwa gahunda yo kurinda ndetse no gushimira abatanga amakuru y'ibanga. Nk'uko byatangajwe muri iri tangazo ry'urwego rwa OFAC, Office of Foreign Asset Control, abantu ba muri Amerika cyangwa ahandi ku isi batanga amakuru ku byaha byo kurenga ku bihano binyuze muri gahunda ya Financial Crimes Enforcement Network ya Minisiteri y'Imari bashobora guhabwa ibihembo niba ayo makuru yaba atuma habaho igikorwa cy'amategeko kigatanga umusaruro kikarangira hishyuwe amafaranga y'izaba arenga miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Ni ibintu Amerika noneho kuri inshuro itakirimo gukina nabyo, ni ibintu itakirimo kujenjeka, yashyizemo imbaraga nyinshi. Amerika yamaze kugaragaza ko njyewe ngaha kuri inshuro icyo navuga na Amerika itari kugaragaza imikino n'imwe, umukino n'umwe, umyanzuro bafata nta gushidikanya kukirimo, abumvaga ko rero Amerika kuri inshuro iri kujenjeka, ngira ngo murumva ko byamaze kurangira kabisa. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuhagurukiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ziti tugiye guca ikintu bita akavuyo. Tugiye guca akavuyo rwose. Iyo ni Amerika ivuga iti tugiye kuba twaca akavuyo. Ukuntu byifashe cyangwa se ukuntu bihagaze kugeza kuri ubu ngubu, biravuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje nayo ko yakiriye ibihano kuri Joseph Kabila nk'igihugu cyagize iki, cyamubyaye. Nubwo kenshi bagenda bavuga bati Kabila ntabwo ari umunyekongo, hari abajya babivuga, turabibona ati Kabila ntabwo ari umunyekongo nawe, ahubwo nawe ari mu murongo w'abandi banyamahanga bashaka kutwangiriza igihugu. Ariko ibyo ntabwo byabujije ko leta ya Kinshasa yavuze iti twebwe ibihano ari guhabwa turaza kugira iki, turaza kuba twabyakira. Ni nko gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ibihano bafatiye uyu mugabo, dore ko mu by'ukuri byavugwaga ko yashakaga guhungabanya umutekano w'igihugu, bwirika ubutegetsi, gukuraho bamusimbuye. Bibabaje cyane kubona umuntu wari perezida w'igihugu kugeza uyu munsi abarizwa mu nyeshyamba, kugeza uyu munsi abundabunda mu mashyamba, ndetse ari nawe uri mu ba mbere mu bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. Bibabaje cyane rwose, ntabwo ari ikintu kiba gishimishije, ngira ngo mubyumva hagati aho ngaho. Gusa uko byagenda kose nyine byagombaga kugira iki, byagombaga kwakirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ntabwo zagombaga kumwihanganira, ntabwo bagombaga kumwihanganira rwose. Byanze bikunze icyo cyo agombaga kuba yakimenya, agombaga kuba yakimenya ko mu by'ukuri igihe kigomba kugera mu by'ukuri agafatirwa ibihano byanze bikunze. Uko bimeze, uwo bita Secretary Scott Bessent, uyu nguyu nyine ngira murabizi ko niwe ushinzwe ibijyanye no gushyira mu bikorwa, niwe uhagarariye ibyo nakwita niba ari itsinda, niba ari iki, ubyumve gutyo, ishinzwe gukurikirana ibihano. Yavuze ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje gutegura inzira y'amahoro
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi yasobanuye neza ko bakomeje mu by'ukuri gukora igishoboka cyose kugira ngo bahagarike ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu ni minisitiri w'imari, aho akomeza kugaragaza ko Amerika igomba gukoresha tekinike zayo cyangwa se uburyo nyine babikoramo, bo buriya babyita ibikoresho byabo, ko gufata ibihano cyangwa se n'izindi ngamba zigiye zitandukanye. Yavuze ko Amerika iza gukomeza gukoresha ubwo buryo mu gushaka amahoro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu icyo avuze n'ubundi kiba cyamaze kwemezwa, kuko nawe niba mubyibuka neza rwose, ejo bundi ari mu bashimangiye ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare 4 bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki 30 Mata 2026 ku munsi w'ejo hashize i Kinshasa, Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru yavuze ko ishami rya Leta ya Amerika rishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga OFAC ryafatiye Joseph Kabila ibihano kubera uruhare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko afite mu bitero igihugu cyagabweho n'ingabo z'u Rwanda RDF hamwe n'umutwe wa AFC M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibi bihano bikurikiye ibindi byari byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bakuru b'u Rwanda kuwa 2 Werurwe 2026, kandi ko ari intambwe ikomeye mu kurwanya umuco wo kudahana, kubahiriza ubusugire bw'igihugu no kuryozwa ababigizemo uruhare bose. Yanavuze ko ibi bihano bifite akamaro gakomeye kuko bigabanya ubushobozi bwo kubona inkunga y'amafaranga, gutembera k'umutungo ndetse n'ubufasha bushobora gufasha gukomeza intambara n'ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Guverinoma yibukije ko ubutabera bwa Kongo bwamaze gufata umwanzuro ku ruhare rwa Joseph Kabila. Ni nko kuvuga bati twe twamaze n'ubundi kumuha ibihano. Ngira murabizi ko bamukatiye imitungo ye iranafatirwa hano muri Kinshasa, umugabo arahungira hera, bakamuhamya ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi, kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba, ibyaha by'intambara ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo byaha yahamijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akatirwa igihano cyo gufungwa burundu. Guverinoma yashimiye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kuri iki cyemezo cyo gufatira Joseph Kabila ibihano, ivuga ko kijyanye n'imbaraga zo kubahiriza amasezerano ya Washington no gushaka amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Yanashimangiye ko amahoro nyakuri adashobora kuboneka hatitaye ku kuryozwa ababigizemo urare kugira ngo ahungabane, kudahana no kwibagirwa abahohotewe. Ivuga ko amahoro arambye ashingira ku kuri, ubutabera, indishyi no kwirinda ku byabaye ko byazongera kuba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwibutsa ko hashingiye ku cyemezo nimero 2473 cy'akanama k'umutekano kanoni n'amasezerano ya Washington, amahoro azagerwaho gusa ari uko ingabo z'u Rwanda zivuye ku butaka bwa Kongo nta mananiza, kandi zigahagarika burundu inkunga zose ziha M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko izakomeza kubahiriza ibyo yiyemeje mu biganiro by'amahoro biri gukorwa hagamijwe kugarura umutekano usesuye no gusubizaho ububasha bwa leta ku gihugu cyose. Nivango mu bice inyeshyamba zigaruriye ububasha bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugasubiramo. Ati ibyo ngibyo bizaba ari intambwe nziza ikomeye cyane yo gutuma tubara ko amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azaba mu by'ukuri yagaruwe rwose. Uyu mugabo Joseph Kabila mu by'ukuri bavuze ko agomba gutanga miliyoni y'amadolari y'Amerika kubera ibyaha akurikiranweho byo guhohotera
uburenganzira bwa muntu nk'indishyi. Icyo ni kimwe mu bihano yafatiwe, miliyoni y'amadolari y'Amerika. Ibihano bya Amerika kuri Joseph Kabila biravuga ko Prito ntabwo ari amafaranga agomba gutanga, ahubwo amafaranga miliyoni y'amadolari y'Amerika yashyizweho ku muntu ushobora kuba wagaragaza ahari akaba yatabwa muri yombi. Yarafashwe. Hanyuma rero ibihano kuri uyu mugabo bije kubera ko mu by'ukuri afite ibyaha byinshi arashinjwa byinshi kabisa. Hano yagiye akorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu, dore ko ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baragiye babiteguza kenshi bavuga bati bantu muri kugira uruhare mu bikorwa by'ihungabana y'umutekano, hagarikiraho ibintu bigeze. Impamvu mva ari Joseph Kabila, abandi n'ubundi bihano bamaze kubifatira. Ibyo byugomba kuba wabimenya. Abandi ibihano byabo rwose bamaze kuba babifatirwa. Aba ba General Sultan Mbanwuri Makenga ibihano byabo byagiyeho kera cyane kabisa. Ntabwo ari uko babibagiwe, ahubwo nuko uyu ari wari usigaye. Nuko ari wari ugize iki? Wari usigaye. Icyo cyo ugomba kuba wakimenya rwose, ukamenya uko ibintu bimeze hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bibashe kuba byaboneka. Mu by'ukuri niba urimo uragenda rwose ubyumva, niba urimo uragenda ubyumva rero urumva ko barakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bibashe kuba byaboneka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nubwo hakirimo imbogamizi nyinshi, dore ko ibihano bigenda bifatwa, ariko abenshi bakavuga bati se ishyirwa mu bikorwa ryabyo ko rigenda bigura intege, kubera ko ngo abafatirwa ibihano hatabaho ko bagaragara bahanwa. Genda bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko zafatiye ibihano Joseph Kabila, wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo bamushinja gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bw'icyo gihugu, harimo M23 rya Alliance Fleuve Congo, nk'uko byatangajwe n'ishami rya Leta ya Amerika rishinzwe imari n'umutungo, Department of the Treasury. Joseph Kabila yashyizwe ku rutonde rw'abafata ibihano n'ikigo Office of Foreign Asset Control kubera uruhare akekwaho mu guhungabanya umutekano n'ituze bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihano bivuze ko umutungo we wose uri munsi y'ububasha bwa Amerika uhagarikwa, kandi ko umuntu wese cyangwa ikigo cyose cyo muri Amerika bibujijwe kugirana nawe ubucuruzi cyangwa indi mikoranire y'imari. Washington ishinja Joseph Kabila gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba igira uruhare mu bikorwa by'urugomo bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, agace kamaze igihe kibasiwe n'umutekano muke n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ngaho ibyo rero iby'ibihano kuri uyu mugabo Joseph Kabila, urumva ko kugeza kuri iyi nshuro navuga ko ntago bimworoheye na gato. Abandi bakavuga bati yagombaga kubiryozwa byanze bikunze, kubera ko nyine ni ibyaha yagiye akora. Urumva rero ko birimo birarushaho kugenda bigorana. Uyu mugabo rero afatiwe ibihano mu gihe n'ubundi abarwanyi ba FC23 bivuga ko bari mu ihurizo rikomeye cyane, cyangwa se bari mu bibazo bikomeye cyane byo kugenda n'ubundi batakaza amaboko ya bamwe mu barwanyi babo. Hari amakuru yihutirwa avuga ko kugeza kuri ubu ngubu navuga ko hari ibirori, ndavuga ko ari imihango ibiri idasanzwe imaze gukorwa n'inyeshyamba za FC23. Ariko ikintu cyakurikiye cyane ibirori, cyangwa se ikintu kibabaje, nuko bamwe mu barwanyi ba FC23 bagiye baburirwa irengero, bivuga ko bitabye n'Imana, batagaragayemo koko, bigaragaza cyangwa se byerekana gushimangira ko ayo makuru yatangajwe bishoboka ko ari ukuri kwambaye ubusa, cyangwa se ari ukuri kwa nyako. Turahera kuri Tiger One, Bernard Byamungu Mahesh. Uyu mugabo
ibirori byose maze iminsi biba bikorwa n'abarwanyi ba M23 ntigeze agaragaramo. Siwe gusa, iyi mihango yombi yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe ndetse n'abatumirwa, ariko Bertrand Bizimwa akomeje kuvuga ko mu by'ukuri ari ibirori bisanzwe, gusa ntabwo yigeze akomoza kuri abo bagiye batagaragaramo. Ariko menya ko hari bamwe mu bataragaragaye rero muri ibyo bikorwa. Abantu benshi bari bazi impamvu y'ukuri kubura kw'abo bantu, cyane cyane mu gihe uyu mutwe warimo gusoza amahugurwa y'inyigisho za ideology mu banyamuryango bawo. Amafoto yagaragaye ntago bagaragayemo. Tariki 30 inyeshyamba zongeye gukora undi muhango wo gusoza amahugurwa ku bandi bakozi, gusa ikintu cyabayeho cyangwa se cyagaragaye, abayobozi bakuru bose bari bitabiriye, ariko bamwe mu bazwi cyane ntago bagaragayemo, kandi bikavuga ko aba bapfuye. Uwa mbere ni uwo bita Bernard Maheshi Byamungu, murwanyi kabuhariwe wa 23 ntiyagaragaye. Hakazo bita Gaceri Musanga, murumuna wa Bahati Musange Rasto, nawe ntiyagaragaye, bakavuga bati nawe rwaramumize. Undi ni uwo bita Ngoma ndetse no bita Jimmy Nzamuye. Uko ari bane biravuga ko ngo rwose batakibarizwa mu mwuka w'abazima. Aya makuru atuma bamwe bavuga ko ibi bintu bishobora guhinduka vuba mu minsi iri imbere, kuko umuntu ashobora kuba ahari uyu munsi ejo akaba atakigaragara. Hari abakeka ko aba bantu bashobora kuba barafashwe cyangwa se hari ibindi bibazo bikomeye